Siphinde sibingelele esiveni seMaswati. Sibingelele sivesa Mswati lomnyama kulaba lithuli. Sibingelela kudo Tishumayelo tesintu. Sibingelela futhi kuwo eMaswati ladvute nalakhashane lasilandzelako. Asiqhubeke sidumise sibonge lokuthi lokusilandzela kwakho uphindze futhi ukhombise lokuthi uyasilandzela. Ngiko lokusikhuthatako ukuthi sisakhe lesikhathi sekuhlala phasi siqophe naku lesiqophako. Sicela kubonga ke ngalokukhetsekile kunaba lokhanza ukuthi abagcini nje ngalokufollowa. Ukhanza sekunelihlavu tsite lasalujikile uyabonga. Siyabonga sicela ukukhutsata kuloko ngoba vele akusiko lula. Lokuphuma nje niyele etigangeni konke sekudzinga tona letimali nabo petrol. Bangcono ke laba lokhanza ukuthi bangale kubo South Africa bona kuyabasebentela lento yabo YouTube yekuposta yani. Nabo bayafisa kufana nabaya Speed labale America bona vele la sebangasasebenzi nje bahlala ekhaya. Atoyitoyise nje ukuthi noma abese ufuna kuyekela nje ukuthi uvangaza ukuthi le mali labamnika yona incane. Sine lakithi kusemnyama. Kepha ke siyabonga ukuthi uhulumende akahlali phasi. Uyasibona lesidingo. Uyawubona lo msebenzi ukuthi mkhulu. Nakuyawuvela ke kuyawusikhanza sisebenza. Nakungakaveli njalo siyaqhubeka thina siyasebenza ngoba inhloso lenkulu sithi Ishumayelo tesintu. Sikhamela na umlibalo yaphambili. Siphindze sisita wona. Kuthi imibuto lonayo labanayo lephathelene nawo lamasiko. Bakhone kudonsa lucingo basishayele babude. Siphindze futhi silwa nanang artificial intelligence AI losangenile. Kokuthi angangafuni ukusinika lokungikwakhe asimnike lokwethu. Ngicela namhla sitsinze indzaba letasicabanisa. Ngicela kusho ukuthi lendzaba lesitabe sikhuluma ngayo namhla angeke siphethe sithandzana. Angeke futhi sibukane ngeliso lelihle. Kepha sitayihluba indlubu ekhasini. Sitayibamba ngetimbondo. Yini indvodza? Sinebantfu labanyenti labakhona ngephandle. Lekulula kusebenzisa leligama lelithi yindvodza. Labanye ngekubuka mhlambe tigaba labakuto emisebentini. Mhlambe nekubuka tigaba labakuto mhlambe nasemasontweni. Nangaphandle ke eveni. Siyayisithi indvodza le. Yini indvodza? Sine sithi Ishumayelo tesintu singafundzisa kutsini. Kunabantu babethu labakhulayo. Singathi yini indvodza? Atsini eMaswati nakathi lithuna lendvodza liseceleni kwendlela. Nakathi indvodza iwela emaceleni. Nakathi budvodza abukhulelwa. Atsini eMaswati?
banyenti bantu ngephandle labathi nabatibuka athi ngiyindvodza mina. Lomnye usho ngobe nakabuka ibank balance yakhe iyatshengisa ukuthi lo muntu noma ngathiwa le mali uyicala lamhla kuyidla ungaphela iminyaka solo ayidli ngapheli. Lomnye athi ngiyindvodza mina ngobe nakathi uyabona nesigaba sakhe emsebentini ukuthi nakafika kugijima wena cleaner kugijima wena bani. Yini indvodza? Leli gama leli silisebenzise sakhululeka ngalo kanti akusile igama lekufuna ngabe siyakhululeka ngalo uthi nesimbe esilisa. Ligama lelula ukuthi ungalisebenzisa kanti akusilo ligama leli ngilendlela lokungacabanga ukuthi ungalisebenzisa ngalo wena. Yini indvodza? We are not men. Cela kuboleke amagama esilumbini. We are not men. We are striving to be men. Cela kuphinza lo. Asisiwo emadvodza. Siphokophele kubeni ngiwo. Angikhulumeli ke labanye ngikhulumela mina kule nshumayelo desintu ukuthi akusilula kuba indvodza. Ngiyafisa kuba indvodza. Ngoba nakuthiwa udvodzile uyindvodza. Akusho into lelula lokho. Tinto letinye setenda nje sesatenda nje tabalula kufana nembhodze. Sekwabalula nje ukuthi mkhulu beka nambhodze ekhaya, beka nembhodze ekhaya. Nami sengithethele umbhodze wamkhulu sengiwusebenzisa. Yini umbhodze? Yawathi umbhodze. Uyabathi laba bebanawo ukuthi ibe bawutfola njani. Uyabathi lobuhlungu bekuthungelwa kwembhodze la inhloko yemuntu. Uyathi sibowuthungelwa njani? Uyathi silo muntu la bekanikwa lo mbhodze bekanikwa ngoba kwakwentekeni. Sesiyathatha nje inyalo. Washiwa ngumkhulu. Wakusetshenziswa ngibabe. Asiwathi umbhodze kuyini? Ufana nale budvodza. Legama lelithi indvodza lisho umuntu wesilisa losafike esigabeni tsite wendlula tigaba tsite lekulesigaba lafike kuso kunenkulumo langayikhuluma lengakwenta uhlengetele tinyembeti wena lomlalele ngaye indvodza le ngiko sithi udvodzile. Angibuye futhi ngikuchazele. Nangathi emaswati budvodza abukhulelwa akhuluma nganangi umntwana lo sakhula lo semncane lo wenta into leseyinasigaba nasi thina lesithatha sifake kiso kanti asikho. Ngokuthiwa budvodza abukhulelwa. Nangi lo sowenta budvodza. Nangi lo sowudvodzile. Kanti budvodza abukhulelwa. Yini indvodza? Yini indvodza? Uba indvodza nini? Kunabantu labanengi labaduna lababone ngaloko babaduna babo babona impilo ibavuma base batshela bangemadvodza bona kanzi umduna akasindvodza. Labanye bobabe unele kubona lokuthi ngibabe lokhona ngokwenta into tenteke nasemsebentini uphethe wathatha lokuba ngibabe yena lokuphatha kwakhe emsebentini wasutshela sindvodza kanti akade kuthi kunemehluko phakathi kokuba ngibabe nekuba ngumduna nekuba indvodza. Yini kuba indvodza ngilenye into? Ngicela kuchaza. Kakhulu kathi batawuva nabala abancane. Ngoba nini ndangiphikisa nini niyathandza ukuphikisa. Ngifundisa nabaya khweshani nini kude nabaya. Enhlakanipho. Thandaza onke malanga. Unxuse uNkulunkulu. Unxuse mveli nganti. Unxuse tingilosi telizulu. Unxuse nebasekhabo makwakho nebakini labalele. Bakuphe emandla ekugcine uyindvodza kusasa.
ngoba kuba indvodza awubi indvodza ngobe udvodzile, uba indvodza ngetento takho letidvodzile letenta abantu bathi indvodza le, indvodza le. Hayi ngeke kamhlaba uyalingana yokwethwala, ngeke kuboma Malawi yekuboThanzania. Angeke ube indvodza ukuthi wena uyindvodza ngoba uye eMozambique wayothwala, wayophekwa, wangena emabhudlweni lekungayiwa kuwo, wangena etifuthweni lekungangeni kalula kudo, bese uyabuya ke sithi wena uyindvodza. Yini indvodza? Akusilula lapho. Ngithi mina we are striving to be men. Siphokophele khona, sisangakafiki, sikhashane futhi nekufika. Ngenteka labanye bethu bawudlule emhlabeni bangafiki. Ngamkhanza umntana 70 yeminyaka asindodza. So lo uphokophela kuya ebudodzeni. Lo mnye umkhanzana 90 weminyaka akasindvodza uphokophele ekuyene ebudodzeni leni. Akusilula kuba indvodza. Asengikhulume ethi ngisho ukuthini. Wawukhona esibayeni nakutekwa umfati wakho? Iqiniso lithi wawungekho. Nakamekeza nje wawulendlini wenilalele khona. Na unenhlitiyo wawumlalele uva lo somfana abantu uyakhala uqabanga ukuthi Nkosi yami ngabe ngidawulungisa nini indodana manje ilunge tonke tibe kahle bangaze bathi ngidlale ngayo. Kepha lokusalayo wawungekho lesibayeni la kakhala khona. Ngikhuluma ngendvodza mina ngisingilenye into. Wawungekho lesibayeni. Ahambe umfati ngebudze bendlela. Ahluleke ke emhlabeni umuntu wesifazane. Alingeke umfati wakho lo yalingeke. Lo mnyatala taliswa umuntu wangaphandle. Lo mnye mitse. Lo mnye njalo ukhanze ukuthi utawuvala ihinyana, lo mnye umbambe. Nithini ke nengesizathu semhlakanipho? Anithi umfati uqoshwa ngezizathu letimbili. Ngizeni kusho ngisho nasenkantolo. Nemajaji akuvume. Yini kuba indvodza? Bathi umfati uyamqosha umqoshele kuphinga. Uyamqosha umfati umqoshele uthakatha. Asikuyekele lokuthakatha ngoba kusho ukuthi wedala enhlanga nje. Cela kugizelela kunakuphinga. Lokukhaza ukuthi yini indvodza? Utele lo muntu la utele abantwana lababili. Umtele umntwana munye. Noma babili bathathu labantwana labadele. So uphingile. Yini indvodza? Ngithamne indvodza ngilomuntu lothina sendlulile kuletigaba. Usina ngahlala nawe phasi la kakuqoqela lendlela yakhe la ihambile. Hle ngathi nyembeti kuweleni ngoba usukuthi buthi singabe mine bengiyokhona yini. Kuba indvodza kwati ngesiswati mbamba lesakangci. Hayi leseni leni sikhuluma. Nje lesakangci mina yona hlakani. Lesithi umfati nawufike wamkhanza red handed. Wamkhanza nemlomduna. Uyamkhuluma umthetho pakisha isikhwama, pakisha umthwalo wakhe. Ukhipha umncwadi wakho, ubeke la kwalo mthwalo. Abuyele kubo. Nalo mncwadi losho ukuthini lo mncwadi? Losho ukuthi ngimbambile. Lokho lengikubekela ngathi kwemthwalo kusho ukuthi ngiyabonga ngaye leni noba ningathi niyambuyisa nebe kunene. Ngeke ngene naye endlini mina. Esingamane sikhulumele abantwana hayi kwimine naye. Awufika le kuba hlala umnyaka wonke. Hayi uhledi nje bayamiyala. Bahlala naye neyise uyaphuma uyabuthatha zuka nasheleni yokufa ukuthi ishelele kuphi. Thatha nazuka nasheleni yokufa ukuthi nathi fohlile kulesibaya siqeka ngakuphi. Sibaya saseKhakhama. Ngoba kuseKhakhama phela lela kwenze khona umntwana nami ngiko lo mfana ubitwa ngami le. Siqeke ngakuphi lesibaya ngababambisa njani ukuthi tingafohli. Ngikhuluma ngendvodza mina. Uyawuthi nakuphela umnyaka uthi gonqonqo
noma ungakapheli nasebabona ukuthi hayi seyithulele nyalo seyithulele sekehlile emaphaphu bakhipha inkomo lensikati leseyatala yaqetha emabele ayosekaphaqadela AIDS bayichube iyale la kenze khona nayingena le nkomo sikuthi obika ukuthi sesiyeda sitanaye le nkomo le sitothanyela lihlazo lakhe sitoqitha na umhlulo la wendile ngekuphinga kwakhe asatele aphinge emdini yini indvodza sithi singamadvodza namuhla uvuma umuntu namuhla 1 2 3 ukuthi ukutholanela tincingweni sengisenkantolo mina ngine evidence ngiyohlukana naye nenkantolo ithathe istembu qwa granted divorce yini indvodza kunabantwana ngale labatele lo muntu loyo nangilobola mina nangimlobola lo mfana ngangilobola ini lama degree nalama masters akhe ngangilobola le wig yini noma ngangilobola le make up ngangilobola ini ngesiswati mbamba ngangithenga sinye sathengwa lesinye lesi noma inkantolo lijaji lingayibeka istembu lithi qa lithi granted divorce lesinye sathengwa lesi kasimelani ngiko ngangekho lapha esibayeni ngoba umfati awutithathela wena umfati uthathela abakini ngiko umfati akasiye wakho umfati webakini ngiko nawuhamba nemfati wakho noma uhamba nebantu bakho awuthi ngihamba namake nebantwana uthi ngihamba nalabantu abami umfati umntwana kuwe emaphutha la wentako ngemaphutha ekuba ngumntwana walakhaya yini indvodza yini bayindvodza ngilanza lomunye nyalo ngiyabuya ngidombeka la sengithatha labantwana bakaloya lengimqoshile sengibabuyisa nyalo ngidobancengela kulo afike lo athi mina ngiyisebenti mina lento le yangeteli lokho kwesibili thina nawe sivumele ukuthi sesontweni siyathandaza isontweni asithandaza khona asikavumeleki nalesithemo mina ngeke ngibanake abantwana lengingabadi yini indodza asuka lo lofikile kenyalo lele sengimthethe atana amantombazane odwana bafana bakaloya lo hambile yini indvodza yini indvodza inhlakanipho yini indvodza yini indvodza akusilula kuba indvodza we are striving to be men siphokophele ekubeni madvodza asisengabi ngoba kuba indvodza akusinto lelula yey akusilula manje kuba indvodza yathi kubeke ngami ngangikhuluma nebantu labatawungiva uyathi kuba indvodza kuthatha umfati umkhanzane umntwana wemfana noma umntwana wentombazane umnake lo mntwana akhula afunde isikole aqethe naka wesifazane ahamba euniversity athi nasasebenta kufika umfana lathandzana naye athi kuyini kunina ngiyolotshola kithi mina hayi la yini ba indvodza ndokumbidi uthi mntwana nami ngiyabonga lokuthi ngondlile ngakunakekela ngabade umkhathi kubantu babami labasuke senzeni lami nawe ngakhipha imali tami lethi ayiniwe mntwana nami ngakufundzisa waye enyuvesi waqetha wasebenza konke kusitwe nangimi nalokuthi uthole lo msebenzi nyalo mntwana nami ngiyabonga lokuthi songijikele sokufuna kubuyela kini ngiyakhulula ngehlitwe levuma kubuyela khona yolotsholwa khona indvodza le indvodza le kuba indvodza kuthatha umfati anemntwana wemfana umkhulisa lo mntwana wemfana leni ngoba ngeke umbuyisele kubomfati kude la kade akukhulela khona akhulele la kuwe athombe aqedze isikole angene enyuvesi hlale naye phansi mfana masambe na imali ufuna ukukhontela msambe mfana mfuna ukukhontela wami wena kepha inkuzi ngeke bethi mbili esibayeni sambe mfana ngiyokhontela ngifuna ube nenzawo yakho ngoba nginebantwana bafanele ngibatele mina labafundza esikoleni lapho khona bathi nabakhuluma nemuntu lomdzala babebhamise machapi ziba ngindeka ngasina sengambile emhlabeni bathi akujikela asambe mfana wami ngiyokhontela ukhipha ingoma umkhontele lo mfana lapha umakhele lo mfana lapha umakhele ngisho nelawo bese mva kwalo ngamthatha mfana wami nakuye wena la yoqala khona impilo yakho khona nemfati wakho indvodza le akhulu umfana wakadlamini akhuliswe ngisimelani
athi sibabu wami ngisimelani akhala tinyembeti nase ngimkhipha sengiyomkhontela lapha ngoba aka understand ukuthi ngimkhiphelani la khaya la ngithi nase ngimakheleseka lapha sengingeke emhlabeni abuye ethuneni lami aguqe akhala tinyembeti etele kutongivusela la ethuneni tobonga ngithi wangento umuntu ngiphathi nyalo ngibona ukuthi kube ngachubeka ngahlala labanakethu labatalwa ngimake kuwe ngabe ngini yalo laba lasebangenele nje netitsa kamva lapha naba madaba tsakamizwa sitatwa ngibo ngabe ngini laba labangabuyi kwakhona la khana nalo nini abamati nekumati ngangini ngiyabonga lokuthi wangicabangela wangikhoka indvodza leyo kuba indvodza kulahlekelwa ulahlekelwa imali longeke uze ufune ukuthi buyisela emvaleni ngoba bawufuna kwenta into lebulungiswa lekahle Ngitsimne kuba indvodza kuhamba kwemfati aphingile bobubuya ingomo lensikati leseyadala bakhamuke lababuya lekubo sebeta naye bathi nangu sibulethile uthe uyise wathi nakaphuma umtsimba ayakuyawutsimba kutsimba kwekutsimba ngamyala ngathi mntwana nami kude kwakho lokuselela le uyawufela khona angeke ke bese ungwatshwa la kami ngisekhona ngisadla emabele ngeke ngiko ngiyamchuba nyalo ngiyambuyisa ngingamchubi ngoba kumnanzi kimi ngimchuba ngoba kubhlungu ngasiphi isizathu ngoba ngathi ngimhloma lusiba lo mntwana ngamtshela ngathi mntwana nami hamba ke uyongonela emtini ufike ubatshele ukuthi uthunywe ngimi mina ngingtethe ngiko kuthiwa ngilantethe le Lekusho yonke into la entile le wakona lokuphinga la kwentile le lihlazo libuya kimi kuthi nangi lantethe sewuphingile kusho ukuthini kusho sintethe ufundisa umntwana wakhe ukuthi abophinga kepha ke nginte lengakwenda wenza kanye emhlabeni cela kumbuyisa bosimelane nawo indvodza le indvodza ke kulomuntu longeke athi nasebaqhamuke naye athi ngeke angimfuna kambe khona loyo nenkantolo iyangivumela mina ukuthi akahambe loyo ngoba uphingile ngambamba red handed umncwatho ngawubeka etukomthwalo wakhe wahamba nawo ngeke indvodza iyathi ukuthi umfati lophingile nangabe atala abantwana kuloyo muti nobe ngabe sowuphingile labantwana lawo batala lo mntwana mdele ngekuphinga akasiye wale ndvodza lemphingisile wale sinye la sathengwa khona indvodza leyo ngicela kunifundzisa mina nami ngiyafunza ngicela kunifundzisa mina ngitshele amaqiniso ngoba siyayengana sicabanga ukuthi kuthatha umfati umdlalo sicabanga ukuthi kuba ngumfati umdlalo ngiko laba itolo bebathi mphengule uthi ungamphengula uqedze ulungisele likhaya lakini uthi ungalungisa uliqedze bese uyaphahla uyalibethela lelikhaya ngendlela lefanele athi nakafika lo muntu anyathela la asabele likhaya leni ngoba likhaya lendvodza leli ngiko la ulikhaya lendvodza ukhanze abantwana baphuma esikoleni bemela ngenhla kwemuti badlala mlabalaba badlala ibhola la ngenhla kwemuti khaya lendvodza ngala ngentasi sindvodza le bathi ungena endlini kagogo basho bathi nangu sesimlethile simyalile liphutha uyalati uyalivuma naye khala tinyembeti yena lapha pasengu leni ngoba vele uyati ukuthi ngabhuqa la futhi kungona lo lokecile indvodza ke ithini yona ithi sengikhulumile nababe sivumelene nababo wami noma nebanakethu labadzala sesikhulumile nali yalibala ngesheya namgobela khona umfati wami lo ungitelele bantwana naba 1 2 3 4 noma 1 2 noma 1 telela umntwana bene futhi kwazi utela umfana nalijawu utelele lo yanyungu yawela indvodza lapha ifike igobe lapha uphuma inkomo ngala tiya lapha uyosenga ulazibani banyana ithatha lo munye umfati imbeka la iphuma lana kuligema langale iyele suka wena
lapha ifika isebenze yonke imisebenzi yasekhaya ingena nasemasimini iyacenza nasebaleni yentakonke iyahlala njenganyalo ngoba sekwabathi custom bucuko hlele sitting room ibukela iTV lokho umntwana kwayo lokutele babe kakhulu kuhleli la ethangeni kwenteke ngumfana noma wesifazane ulwela ukuthi akubane kusheshe kulale nakuthi kuyetela uyakulolotela kuthi kumane kulale bo nakulala kuyakuthatha ukuthi kubeke ekamereni lakho uphuma ngathi uyogqitsemani ngiseba ngisawugqitsemani uphuma emva kwetindlu bila ngesheya bakhula abantwana nangalinye ilanga nangabe uyaqhubeka futhi wenta konke kwangale yini umehluko angene ekamereni namake ngesizathu lesini ngabeka umncwadi etuke emthwalo wakhe lekusho ukuthi ngavuma kuba kubo ukuthi angisaphinzi ingene naye ekamereni leni ngoba ngimbambe red handed nemuntu wesilisa indvodza le ungiyo yini wena indvodza ungakwemukela ile ngikhuluma ngakho ulungele kangakanani ungakwemukela ngikhuluma ngakho uyayathi indvodza tsini iyotola inkomo intala lithule lapha ngesheya lele yafika enhlakanipho lele yafika naye lele yalethwa ngilaba kubomagoti wakho wetha lelithole mabuye kwenzeni kwendeke nalo lisikade mabuye kwenzeni utele bani nang mabuye kwenzeni udele lithole nalo lisikade ngani igama lelithole liselitele ngilo mabuye kwenzeni nguzulela khona lo zulela khona usho ukuthini usho ukuthi lo mtimba uvume nale nhliziyo futhi iyala ngoba ngikukhumbula konke lengakubona ngemehlo ami kepha ngizula ngiyakhona lapha ngizuliswa yini ngiyekhona lapha nginabantwana ngasiphi isizathu ngoba kude lengayithola lengabuya itomunyisa lamathole langa ibe siyawakhotha ngoba lithole liyawukhothwa ngilevuli lesinyeni sayo langa ke atawukhothwa ngiphi akamane lokungenani lamathole ahlale nalena lekayiletha leyawaletha emhlabeni ngiko ngithi lelithole lelitalwa ngimabuye kwenzeni ngizulela khona uyayiva indoda ikhuluma inhlitiyo yayo ikhuluma buhlungu benhlitiyo yayo ikukhuluma kuphi ikhuluma ngalokho leyakubona kwenteke yakhanza lucingo nale kamera naye babamba bobabili ithole la lazulela khona ngiselfone ngabuye kwenzeni umntala ezulela khona umntala cellphone kwenteke ngabona sihlanu sabosheleni cellphone yawutala 50 cent kwenteke kwakusebusika 50 cent yawutala busika lamagama onke aleti nkomo letitalwa ngile nkomo lensikati lesayifike emabele sekathe sekakhuluma ngalesimo lendvodza lekuso ngike amaswati bekathi kulukhuni kuba indvodza ngike amaswati bekathi naso umthethe ngesiswati anehlukani yini indvodza ngalesi sikhathi ukhanze ukuthi le ndvodza akude lele kubonile isola nje ngendzaba delicingo yasolela futhi leni ngoba ithina ithi yabuka yalandzelela yathola ukuthi vele kukhona longambi kahle lapha elicingweni nakanye yampakishela wobiyela kubo akunamncwadi okwelapha ubekwe ngetulu utihambele nje yena pakishelwa wathatha likhomata kwabiyela kubo wahlala le bakubo banela kubona ukuthi asesimkhulumisile soyalati iqiniso sesimtshelile ukuthi umendvo yini bakhipha ingomo lensikati lengatali hlukanisa le ngomo ngale itele ngala ikatali
batawubuya naye kungena naye endlini kagogo nama ngena naye endlini kagogo batamiyala labakubo bamiyala embi kwalaba bala ekhaya bamiyale bakhulume maciniso bakhulume bakhalela bakhalako kube buhlungu emva kwaloko ijujwe indzaba ijujwa njani kuthi njalo makoti nakalapha edladleni le ndodza nje yathi yayifaka le ndzaba le iMaswati manaye Maswati nyawasaba mni Maswati kusibeka ngami ngabe ayabuyela kule ndvo yawo ngoba le ndvo yawo yesabeka njalo le ndvodza ngoba inhlitiyo yendvodza inkinga ayisheshiyekele tindvo letikabi leyatibona njalo le ndvodza nayithi yayiphakamisa le ndzaba leyo ukuthi wena liqingo lwakho ngabona ukhuluma nemuntu wesilisa uyekela lokhu la kwentawo lo makoti ugijima ngalamakhulu ematubane ngathi kwalo umxosha kuyongena endlini kagogo le ndvodza nayithi yamlandzela yambuka ukuthi uyapi imbona shobe endlini kagogo usho kuthini yajujwa le ndzaba leyo yahlala lapha endlini kagogo akaphumi taze kubuya maketala afika nkonke emakoti kunjani sisi awu makoti ukhalelani sisi baba simanbanyana solo yayivusa lendzaba yeliqingo hawu athe ningibidi hey wena thulane buyana hlala la indzaba yeliqingo yajujwa la endlini la uyivusa njani wena le ngaphandle le ndaba gogo seyini seyingumphela ndzaba njalo makoti nangathi uyeva kuthi inkulumo tababe ngathi tibuyela kuna indzaba nayo le yajujwa ngoba phela kuna nayo ingoma lapha esibayeni letawutala emathole la setawetha emagama yena ahaye lento le ngayenta mina siyajola kama lelithole leli siyajola zikothe shothi lo mdlelo lapha elicingweni beke sinanatelo sakhe bakazikothe banantela kuthiwa zikothe kwethiwe lithole lapha kuthiwa ngizikothe uyagijima makoti ongena endlini kagogo usho kuthini lendzaba maya ngifuna ukuthi siqhubeke sikhulume ngayo ebaba sibanibanyana ngoba iyasibangisa umsindvo kanzi ngiyathi kwaba liphutha lami futhi ngafunza ngalo ngeke ngiphindze ngibiyele kulo ngoba na Eva wanela kubona ukuthi sekonakele ngathi nese Eden akazange waphindze futhi wabuyela kulesithelo labamiyala ngaso nami sengifunzile ngalelo phutha noma linemthelela lomubi kepha sengifunzile ngoba na Eva wawubona umthelela sinjenje nguye kepha akaphindza ngabiyela kuko ondlulisa ngani wena kancane indvodza ikonye ibhaqa lithole so uyati kenyalo ukuthi sengeke ngisaphika ukukhuluma ngayo le ndzaba le sengidawungena esibayeni ngivulele inkomo ngambe kwetelusa ngibite kakhulu lamathole ale batawukwati labalabaleni labadzala so phika ngibita lamathole la ngakwende njani nanga inkomo namhlathiluse nguye ngenhla kwemutileni akwelusingani bafana kwelusa yena namhla kwende njani nangiyalo hamba netinkomo utise entsabeni uyabuya sekabuya ntsambama le namhla thambe nayo inkomo sebakhona kuhlanganisa babule yindvodza le yini indvodza indvodza akusiye nje umuntu wesilisa indvodza digaba letendlulwa ngumuntu wesilisa empilweni lenga leto digaba leto angakhona kuutshela impilo ngaye uhlengetele tinyembeti ikhona yini into longangiqoqela yona wena ngawe lengangenta ngihlengetele tinyembeti lengangenta ngisuyindvodza ikhona udvodze ngakuphi siyakwati ukuba indvodza kutsini singiwe indvele emadvodza nakuthiwa lona udvodzile nakuthiwa lona yindvodza nakuthiwa budvodza abukhulelwa siyakonzisisa yini ukuthi lokuba indvodza yini noma sitshela ngokuthi ngoba sibaduna sesingemadvodza noma sitshela ngokuthi ngoba siyasebenta labanye baphethe emisebentini labanye banetigaba ngisho na7 labanye banetigaba ngisho nasemangweni bese sitshela ngokuthi ngaloko sesingemadvodza yini kuba indvodza uyabati budvodza usakakhona kubulandzela budvodza bendvodza uthole ukuthi sithi indvodza ngani kulobudvodza bakhe ngiyabonga